Ene eye Apostle Kwadwo Safo engineer Apostle Kwadwo Safo ene woda. Happy birthday wati. Nimdia ewo mu a wode boa se de be o manga na be fa na tuma pafira no. Ye bo mpai se enkwa ne bi ba be ka ho. Na onimdia bebrebe no anko. Eye be de ye bu binom aye nimu no eye de. Se wan fa onimdia na nhye, wan kan nhye, wan ma wabamu amu na mumu no de sesa wo ye bia de bo man ga na nkanko bia no waye amotumi ayi amadedum pempenso se wotumi aye kampo e de ama man Ghana a eti yenum hye ye nyonyam kase pa yenum se sanka yesu wasene se ne sukas ahodo ase wa manone aye krakas ne ba na aban ahodo no eso mu die mu so mu yenu saka man Ghana yeso mu yie so a anka infidi obaye no I think sanka yen kra fidi kra magana kaye de na ke be yisu na ke ya nkrofo ni bia ye training omo na omo ba be ye ayi a fitafo ne omo e be repair sa machines ni nyina employment aba no na so ni nyina mu no wunya sa ahokwa ni nyina wunya sa amoa no na so giro na so ye adwuma enti papa ye ma otirin kwa pa ye ma otirin kwa emu du pa Apostle Kwadwo Safo enhira ne be koso a se nyakopon enhira ho enti we de ifie nyina ye wakoso sapon ka ho ada me eja kwabra me ka me hu one on wonder na ne nimdie no eso pa ene party no be kwa ko deep me ko pa ya ne Dr. Lawson ni komo kakra virgin doctor una virgin doctor ti say kura da fi masukura ebu virgin doctor yi je say fans papa ne gini nya sam kuma kura na menim say yesi yedi adibio ena ma aboa na sebe ema hoho energy yedi adibio ena ma hoho energy enti baby atomfo bo ho gan de bia no na ho hia no enti why virgin doctor na no nche said bi eso onya mo virgin wo mo bo man sa fans no na mema so eso egina na so na malaria ye tunu gu baby kura Dr. Machi ya no ya obi aboko de ene na me ka se bi mo hu sisi a wo de ba na de oba ne simple kura na so still na no design kakra wo we a guy eno mi ensa ne be sha se finfinfini okay law care heba mixture okay na juma ne se eja me da se on makonya se eye eno mi ensa me de abadwa so Dr. Lost the virgin doctor men trechim na ahwefo entiase eno na eye mi ensa se de me di kan your law care heba mixture or delay man capsules and your Lawson heba mixture na yebefa kese no adantemo no aye loke heba misha no ye ka loke heba misha aye dra me Dr. Lawson media bedwa so na mehwe yini ama ne mema no dodo na mehwe enamu ensayare ekwan efa so etete ebimo sabi omaware mu ensam ne ade enutnam de loke heba misha bedwa so se obi a ote aware ase obi a one be mate ho ana obi a oye single a owo yare bia ebetimi ama nipadua no akwa no afon de edura ese efata osa oyusu a ebetimi abo aye local herbal mixture esan se local herbal mixture no so nom nese obema ne sebe afon unufu afon oto afon a eno ne edura wonuma etimi ema ne yekese ana o infections bi nese atete wo yusu eduro bia nese enkwa local herbal mixture ne edura ebetimi aboa eno na ene Dr. Lawson media badwa so Ghana fo asum a ene dodo na afem the virgin doctor a me bia obehia me bia utimi eka the virgin doctor metimi ema 100 Ghana cedis enti eja se obusam local ho asama sa pepe enesite enti wo de wo yoba na se wo hwe me na se bia sabi wo ahimfi ono ayekese ensuo etimi gu ya na eho ekekaw ensa abegu a local mixture eye wadru sanso na wo ye bema na se sabi obema na afon ensa ebegu emu hyehyew ensuo fita etimi efrimu eba bomodan so bepe local herbal mixture a me Dr. Lawson me di abedwa so no ma mo so me di akoye nkuda me ka nkuda say diabetes kru ana o ulcer yam kru ya na yam tutu ya na unufu ase won eho ehyehyew ya na odi na akoye etirim kru obu won okasa egu so wa hunu nyansa empin wachi a light of mse nipa 7 na no mu bon ye ni nyina ayi kru a ewo wutrim local herbal mixture na dwuma no local herbal mixture me patch of Dr. Lawson me number no ohwe eye screen so ego ana me number no me fantudwa ema eye etiefo ne ahwefo entem nkantentem number no eye 0242
133 577 0242 133 577. Dr. Lawson, my number and Vodafone number is 020 2675 778 020 2675 778. Num loke heba me suggest 5 bottles na eye virgin na eye sexy uni pedua kwa na enye fe enya akono na oso atime enya ho reward ukun ebeda wase me hwe kase ne chia ba ko sense wo no aye adantan bi Lawson Herba yes eno ye mixture Lawson Herba mixture eno na aduma be na ye eja ye kan Lawson Herba mixture eye dra me Dr. Lawson me de be adwa so a mani age ho ye pa if so kan Lawson Herba mixture kitami ya nese wo honam yaw bia wo ni padua no de we ene adra etimi etu yase obi o so ade ma na no ho na epopo obi ama ne nsan etimi etitriti wase ananse ache no obi o da solo abekase abo no obi ho ma dwuma bia ne kotodwe sabe emrewa ne kokrafo no na ne kotodwe na ahono na achia obi ama ne nase na atatai obi o hyempabo na mpabo ne be worokra wo hu mesra mo se honam ya nko a na wo ni padua no di a we aye wadru we ye fe ne Lawson Herba mixture de wobubu agu dam a wontimi na atekura timi no 10 bottles no wasole dokita pma enum 5 bottles Lawson Herba mixture na opewompo so top man ekwen etima amudi akoye komo sisi yare no sa wo ye driver ni wo ye mesi ni ana wo ye obi a wotena se che na so sisi woten kasa emu hyehyw emu ya oya kasa dompeni emu ya oya we ene adura betimi aboa ma amokọ toilet emoja wum okọ toilet amama wum koko afifiu koko ntino sebi ene okọ asoro untimi enread o Bible mesel enipa no wa kire won se ya wu ni ye ya na o minimu keka wasum kekaw ne nyina ye koko ene haw we koko aman wom Lawson Herba mixture beboa it's Lawson Herba mixture ye hesa yare efe malaria na yare bia ya na ehun nsam eso pa sans ekum ni pa prapre so so yo bia malaria ni bi haw wa yisu aduro bi enkoda mesro ko na koso Lawson Herba mixture ehwe wokwa drugstore bi ben wo bia also pe Lawson Herba mixture se malaria ni bi na hawa onu to na ba ko pe eko de obubu agu dem a wontimi nant enom 10 bottles de okitap ma 5 bottles common malaria na hawa onu to na ba ko pe eko it mesra ahofo se obi ohunam ye obi a na aduro Lawson Herba mixture ma mo messes no ebe 2 days na eta 3 days na eta ya na bibi nante yem hot se ba wo funa ekutu na so pese wo funa etwen wo de na kwaye body me che fibroid kope Lawson Herba mixture enu ne adura ebetimi aboa bo madina so be fa Dr. Lawson me number no na drugstore bi ben wo bia open do atu e wo enkran ha wokọ ya fe ne sen drug lane ho baby etu nro no dudu bi a opa bi obenya etu ne bo no so e wo form ana ye center ya so en kese pa ba ko enkran ha ya apenkwa school mu ho no ma tesa no ha ya apenkwa school mu ho no ma obusa wonsa ebeka ye no bi ho na oso watimi ade akọ drugstore bi eben obi ana so watimi akọ akoto ni pacho me number no 0242 133 577 0242 133 577 and Vodafone number no so 020 2675 778 020 2675 778 eja Lawson Herba mixture no em say emre ntino kakra kamera betu akafa we the small boy no hye won so esi obo adwuma keke no susu na so boa kra we delay man capsules no mema duro tatahwe eno na brantie bia wutie mi bia na wo hwe mi bia no efi 18 years ekopem kokoro mfie so de edra ebetimi ama wani age ewa brabom ama ho asepel ama wadwene ama na sisi so edra efe ni delay man capsules say delay man capsules ye ahoodinura obo ade ehira so de ama Ghana fo a me Dr. Lawson me de delay man capsules no delay man capsules ya meka ho asemi wo de also yo bi a wo ye akyinye de meka no wadwene o sei wonyi bibia ani a bomadina asa wo kwayem hokọ wo kwa bush a kopedua bi efe ne se 20 ni hini pe akomoyre pe dunsi kro pe damnam pe asase hwam pe sabe kama akoti nufutene faka ho bi na de opa no anom na hwe ade wonuma awse wontintimi sole giragina so tentem eno na me Dr. Lawson me dey delay man capsules no etuntimi nko bush enko pebi ebi kra no na me boodi ni kwa wonti bi da uhu ba bi unim ba bi wa mesro bomadna se drugstore bi e ben wo bi a also pe
Lawson delay man bitters, Lawson delay man capsules. And then the man son and man said, Mira, medaseno, and ebinie, but on that, we just delay man capsules, Sibia, Obanum na opani and you Onuma drona, Emma won't to solid region so, Emma Koto Jomo Yadden, Emma Petty Yadden, Emma System Yadden, na so you to delay man capsules, Nessa no who can ACR, also a banyan peak. Miss Bomada family number 0242 133 577 0242 133 577. Bomada so be delay man capsules ni bi na onom. Wo de we ye be ma e bia 1 year ni. Wotimi no oba e na ada. Ana ono ho kan ni kompa so asabi. Wonni sia ya na ho esa no. Delay man capsules e ye mema duro tatahwe. Se e ye duro wonom a na se ono ho kan ni sia akoma no emre wanya adwuma emnem adwene no na eba be ye adwuma ama ho atimi asisi so ama waje o 3 point etime srem panyimfo no wa asabi omu mfie no kwa anim kakra no enura wonom a ebetimi aboa ama ware nsem aye kamapa aye delay man capsules enura ya miensa eja wobetimi anom miensa ni nyina bom at a time ha adwene kura ha adwene se opebi atu ato a drugstore pharmacy shop and herbal center bia kwa obeje be sense no be ka be wi no be ko na o se na bi ni ana bi ni ne wo betumi ahwefo nyina bo se be obi aku be nya bi ato ana 16 regions in the eja se say no ya to apeti be bia se kumase na awa okoke ho no ma eye kolnak Mr Herbal dan farmer have bi ho sunyan okwa green light ebi ho Cape Coast pena heba ebi ho transnational kwatakra de amen satakwa uwas ebidru okobri kuma newborn ebi ho chese be ebi abeku bia obenya product ni bi ana won kra ha na so oba ye ni ye nchen a ye oteso na ha ya ha oba apenkwa omuskum ho nom na oba onsa ebe kan na wonya enu ni bi aye de ato na me hye Ghana for man ebo se me no mu hwamo de me kai abam eduro me di badwa so me ka se ebe ema lawyer oba usu adro ya me se be ma ntimi ntwu condemn da esan se ebetimi ama himfi wa ye neat aye kama be ma bi onu be hie na oba be sra obi okwa obese ababiem na chesa warefo no kwade hu hia se omunya no mo no se na be oba no da de bia na ware no be fresh ebe kama ododu ya omu ododu ya se bia na ododu ya wom enti onuma oba no onuma be ma no edo ena be ma no so onuma oba no edo enti wawale na ye basa awale no epese egu achia se betimi atene a jonya law care mix am na ama na atene ododu ya de wom na efe oba no be ma no nyina obi achina ado no ho kama pa Dr. Lawson order Lawson eba no na eni di nkomo ene anopai obi sese do si bo ne number no ene for no 020 2675 778 020 2675 778 Osi sa number so do si bo no kwa na ene de no na 0242 133 577 Dr. Lawson da sia no pay. Also me number no boy. Osi say no na ene de no. Enti Dr. Lawson mama just me na me mo ba ko nkire no me sansi so ba ko. Me number no me say o say o da ti ni me sin aka bi me say 0242 133 577 Edanase. Dr. Lawson da Lawson Herbal Center no ntwetwe nkomo anopani no cough drugstore pharmacy shop ene baby atuntu no nyina wonsa ebeka bi na wonso watumi anomti yebeda na aseso nya breba na anopai na ibedi enkomo nti ye gya ne kwan amana kwana se yeba yebedi nkomo na aman nkomo yebedi no eye ne bresam kakra apomde hunsam wo mu a enya covid-19 bi a obohwere omo nkwa no ye woni patitru bi a wo mu kosie saafo no obi onya covid ni bi all hospitals outdoor no enyo bi akeke ene de ne ekosie no de pa yayi wo matete wo mo ana ekosie wo mo wo sa adwuma no mo gyae wo mu sie covid fo ni bio ne bresam de nti o motu sa na mo no wo mo ba e no be disankomo no ti mo da ma mo ntwen ye ntwen ho mra sisia